Mizoram Sarkarin sum anei lo wangin harasatna nasata katok meka. Sarkar sum en kol tu treasury chu officialin khar ni lo ma se sum pek chuatur anei lo. Hetiang taka Mizoram Sarkar aom taka wangian Chief Minister le Finance Minister ni boktan chuan amual pho thak tak zetani. Mizoram Sarkar nathokten July thalo anatlai don tia chiang ta Finance Department how tu te hne na tanga thu don danin hetianga Sarkar nathok lo semti tlai ani don chan hi sum har sana wangania Sarkar lai puin share of central taxes le post revenue deficit grant aron pek chu huna hlo hi pek chu thei tum ani thu don ani Sarkar Department sang chuan an nathok te hlo tur pay bill hi July thlani somni borvel khan an thelut vek tua ma se an lo lak thei hun tur hriat ani ri lo thu treasury officer ten an lo sil nia thu don ani Aizawl South le Aizawl North treasury in poisa an pek chuan hunun ber chu July ni somni pakhat khania he minu hian sum man khuakhir ani ta ka wangin poisa an pe chuak le tari lo ani Finance Department ho tu pakhatin a soidanin tunma a official taka treasury kharang kha ani lo thu asoya tuna hian ri room thil le tulbik thila chuan poisa man tur a om ni na soi Reserve Bank of India RBI a Mizoram Sarkar account nge om tur among pha po khalak chu ala om lo thu soi boka chuti lai chuan sum har sana wangin special drawing facilities le Ways and Means manga sum pu ani to thu a soi bok hetianga sum har sana om chan hi tun haya Sarkar lai puin centrally sponsored scheme CSS sum apek chuate chu nisom ni pakhat chunga amang tu department a pevek to tura state zongjong a hriat tir wang ani bera Mizoram Sarkar in CSS sum RBI a Mizoram Sarkar account na man lova alo da te a hloma pek chuangai ta cheng vai bel chezaruk lai pek chu ani ta ka wangin har sana hi alo thleng ta ani Finance Department ho tu te chuan General Financial Rules le Treasury Rules in man ngal mai lo tu department in poisa hlom lian akol akhapa wangin tunma zongjong chuan an sum han dan angzelin CSS sum te hi ata tolin department a pek thin ani thu an soya chubaka RBI a Sarkar account a om khan sum hat satna om thei avenga phal ani tak lova a hloma sum tam tham voi le khata pek chu ani taka chuan Sarkar in sum har sana tok ta ani anti heti la hian ep to party Congress party le ZPM chuan MNF Sarkar chu sum le pai and call financial management a hlo chaman puwa abik takin finance sangtu chief minister ne bok Mizoram thanga chu Sarkar sum and call thiam lowan puwa bang tur hiala phut po an omani Sarkar ho tu te chuan tuna hian sum har sana aum ngei tian pharlo thu soya chuti rualin kumsang khazakwa somkwa pasari atanga kwari acho MNF Sarkar lai vela RBI thu pek awanga treasury khar angchi ka chu ala thleng lo ni na soi state Sarkar in RBI a account sum om tur zat bituk om to lo le poisa pu bel po rule theilawa om chuan RBI chuan asum en call to State Bank of India chu state Sarkar hna sum pe chuak to lo turin thua pia sutianga sum khoi tur an nei tak lowa chuan treasury khar ti tong kam hi alom ta ani anti tun din huna chuan RBI lam thu peng delovin Mizoram Sarkar sum din hun enon ri room thil le atul zual ti lo chu pek chhuari lo ne se ti in Sarkar sum pek chhuwa hi athunun mai ni in an soyani Mizoram Pradesh Congress Committee MPCC Media Department chuan Mizoram sum din mun a chiat chan chu Chief Minister in rem chemna ommi alowa mipui sum adu sakzong te nena in thuruala ahman na satwang ani thule treasury te kharmek ani thu an soi MPCC Media Department ho tu te chuan July ni somthum inrini khan Aizawl Press Club a thuthar thedar tu te an koma an chairman Dr. Lalien chunga chuan Sarkar treasury ten Sarkar khachung sum an pek chua to lo thu soin Mizoram treasury hi khar ani thu puani lo ma se tuna hian sum pek chua tur an nei lo wangin khar mek ani ati Dr. Lalien chunga chuan heti khopa kan sum din mun achia chan chu Chief Minister in rem chemna ommi alawa mipui poisa
adu sak zawng te nena in thurwala a hman treuh wang ani MNF ho tu ten sumdin hmun chia thup an tumna cha a kan din hmun a tha ni in an la soi lui reng atia sumdin hmun a tha ani chuan sarkar na thoklo a hun taka pe a GPF freng to lo tu te pension sum pechuak ngal tu te contract bill le healthcare bill tang zong pechuak thoi turin sarkar an phut ti a soi MPCC media chairman chuan Mizoram sumdin hmun chhelituk chu Home Minister le Sport Minister te soifia chi ani lo ti soin Finance Minister Pu Zoramthanga nge hian thil om dan tik tak soifiana white paper ati chuak ngei turani Treasury ten kar khat chung poisa an pek chhuat hei to lo laya Finance Minister in alo soifia lo hian amo puna alak thu tak ro si ati chiang hle ani ati Chief Minister Zoramthanga Mizoram sumdin hmun a soi thin dan chu nuipui chi ani to lo ti soin la lian chhunga chuan thinrim na chang kan hriat a hun to zawk atia Mizoram sumdin hmun chhelituk siam tha a khai chuak turin sum en kolna lama mithia miming tha Mizoram in amamo thu a soi sumdin hmun siam tha tura an ngai dan zona changin doctor la lian chhunga chuan thil man mo thlak nilowa sum tam tak sena kamrula na tho ang chi te ti tobri te kum khata cheng noi chani chuang sena SEDP board te thia te atu lowa an du sak zong te sarkar na athun top ti top te inrem chena kalpui te atul thu asoini MPCC media chairman soidanin kumsang ni pariata congress an sarkar tira ama a emne sarkar sumdin mun songmoi tak chu zoi in an siam tha a sang ni som paru ko tanga som pasari budget chu state ni nuwa surplus budget tran kumani juni somthum sang ni som paruk nuwa RBI atanga Ways and Means advance mga sumpu ngai lawin sumdin mun atha a kum sang ni som pariata MNA sarkar tana khan cheng vai bel sajari chuang congress sarkar khan an huchia surplus budget revenue surplus asan lai ber sang ni som pariat atanga som pakwa leiba aum bel lawa sumpu bel aum lawa mathalla na tu cheng vai bel che sang ni janga chuang aum MNF sarkar nu sang ni som pakwa tanga som ni chungin revenue surplus atlaniama sang ni som ni atanga ni kata revenue surplus cheng vai bel che jasari som ru pathum nei tura tarlan ani lain sum in dailona deficit vai bel che jasari som kwa pakwa sang ni som ni pakhat atanga ni nia revenue surplus vai bel che janga som sari pakwa tura tarlan ani lain vai bel che za som riat pariat point pali pakhat deficit leni sang ni som ni pahnia atanga ni thuma revenue surplus vai bel che sang khat zali som pakwa tura tarlan ani bok Mizoram sarkar in suma harasana atona satawangin PMGSY hnuaya konglai mek nasatakina thonoma December ni sompanga sang ni somni pakhat khan Ministry of Rural Development Rural Connectivity Division in PMGSY hnuaya natho PMGSY 1 le 2 ta chu September sang ni somni pania top tur ani ti Mizoram sarkar a hriat tir sarkar lai pui chuan April ni somni pani sang ni somni pani khan kum sang ni somni pani atanga ni thumatana PMGSY ya Mizoram sumhu tu cheng vai bel chejani somko ani thi Mizoram sarkar a hriatira vai bel chejani somko tagin first installment vai bel che somsare point pariat parok chu July ni khat sang ni somni pani khan Mizoram sarkar hena pekani sum chu ni sompanga chungin Mizoram State Rural Road Development Agency hena pek thur ani lain Mizoram sarkarin a hren sakti soin Dr. Lallian chunga chuan sum pe chuak vat turin sarkar an phut ti a soi ZPM party hruai tu te chuan July ni somthum in rini khan state ramri bul vai reng tele sai phaya ramri veng tu police stand lowa thilpek an hlan ZPM working president K Sabdanga chuan tuna Mizoram in amamo ber chu chief minister Mumal ani thu soi ZPM hruai tu te hian vai reng te ai tlanga ramri veng tu sipai te toin thei tui le tui thiang nim bom som hnen hlana sai phaya police duty post an tlo bok ai tlang an tola hian assam lam chuan khol pani mangin kong an sial meka an sipai duty te reson pe na tur kong ni an hriat thu ZPM chuan an talang ke sap danga chuan Mizoram police ten hun rei tak atang to in
ram ri ven himna an thok ti soin in duty ani rualin ram tana naro pui tak thokin ni kan ram din hmuna du thu sama in duat a har ri deuh ani poin in thuam that dan kong zon angai hle mai ani lo chuan ram ri chinfel dan thuruk man a tul lutuk to ati MNL sarkara minister le MLA te an khongai thlak le ti soin ke sap danga chuan ngoi rengin an tuar tlok mai ni tuna kan ramin amamo ber chu chief minister mumal ani zoram hian kamrula budget ni lovin kutna thok tu te thlai thar salna tur price support kan maw zo kani atia ZPM awla chu kutna thok tu ten eizonang hel het an ei theina tura pui ani thu asoi ole tunlai rampum huapa mitinin kan ngai ven Mizorama Treasury Department chuan sarkar na thok July thlo pek chua chungchanga thumu anla nei lowa an hlo la khun tu chu atlai ngei don ti hi chiang ta ani he thil thleng hi centrally sponsored scheme CSS fund release vek tur state sarkar te central sarkarin ati wangania center lamin CSS fund an pek chua hi an tha chiang he turangai ani India rama public financial management system man vek tur ani towa CSS fund hi state nodal agency a da lu turani hei hi IT system a kalpui vek ani towa kudoin a kudo thlenga poisa tlari a hreol samang chi in center lamin poisa chevel an lo hrevekanga poisa po a thlenna hmun tur a thlen le thlen lo baka an man dan an lo hre zelang alu na tur account na alu tem ti thlengin alang war pai don ani kan nga tak ber chu state sum din mun kan hre chiang chak le a official a state sum din mun puan ala omlowa state finance commissioner chuan tun kar chung hian state sum din mun chungchang statement siam atum thu an soi towa ei finance lam ni thiam ten an thlir nuwa atui mi tan chuan ngai ven tlak ani le zual don ani financial statement kan hmu mek ho hi chu apuang lo turin an puan te financial kalpung hre ten an hria dan an puan te nia an lo soi dik lo ani poin khin ur ngai na om vak lowa state finance in apuan ero official statement ani dona adik lo na om chuan khin ur thei ani tawang chu hei lo hi nga kan la nei hei hi CSS bil then khat mas thla nuwa ron thleng release alani lo na chan po ani rin oma asum hi mundanga an mang ti po chiang chong lo so ka sum bom ruak lutuk ve na tu te po ani anga thaveng ve hrim hrim atana da po ani thei tho bok CSS fund la chambang hi Commissioner Finance Mizoram chuan RBI statement tur ka chho hian RBI lamin apuang thei dona hi nga ani thu PMGSY contractor ama kom tu ten he na soi tun lai chu CSS fund chungchanga central lamin state temin vil run ranga RBI lamin state in sum an hena rul le thuai tur khor zan hi chuang alo puk tir ve bok nen puan tur alo nei ve don bok ani hei lo hi nga tem kan la neya GST neu central lamin state apek tur ala om vea hei hi aron lu chuan sum chevel po aji om chho mei se ani thu finance lamin an lo soi towa hei hi aron lu chuan sarkar na thok lo po pek chhuwa thei tum ani thu soi ani bok CSS fund hi Commissioner Finance and Revenue Expenditure atan man ani thin thu media lama lo soi towa CSS fund hi ahum tan thei to lo chuan revenue expenditure hi atlem thla thei hle don in alanga poisa puk tu state in amu bel chuan atlem lo pha thei tho pokang chu le view ate hne nangen na anje velela kan channel min la subscribe saklo te khan mino subscribe sak ve ngei turin kan an som chuwa tin kan video upload thate in lo dona in lo hungal zel theinan notification bell kha in metanga ola in da don ya